ngisivelela khonale kulo bantu bonke lalela uthi cheers tulokwenza sikhomba kusemini wena shelabe inte atatabe ngisikhambela ngivelele kwelanje sinyevela kufike atshela indaba zikhuluma ngokutshintsha kwesizwe abantu bebuthene bezixoxela bekhuluma ukuthi hawu lo nyaka is23 ejeki mina ngitshintshile lenyela usidala mina ngitshintshile fana ngishaye ngelutsha iye kukhulunywa ngempilo ukuthi hayi itshintshile ishaye ngentsha yona izikhulumela ngabodephu usidala mina ngitshintshile fana ngishaye komntwana lo nyaka mina kwethu kodwa hayi ngawuthena selisisa bakithetha ngemilomo nje kuphela zinkulumo kuphela abakwenza kwakuhambelana izenzo zabo ziyala bathetha ngemilomo bathetha ngemilomo imisebenzi yabo iyala bathetha ngemilomo losazalwa yathola kuthi
khonale kukaleni bemnandi abantu bejabula isigaba sonke uze lokabantwana okuncane ukuthi KP hello KP bathi kuJohnson Lomila lo sazalwa John lo sazalwa uyathola kunjeso achiye kunjeso atole kunjeso yachiya kunjeso mali fukuzwa ngembali bantwana ke nisondele kugogo mali kumbe la kusazinto akusondele makazana nisondele lo zazalo yathola kunjeso achiye kunjeso yathola kunjeso achiye kunjeso Makwakulomdala kwakuthiwa nguJakobe uzathola sokuthiwa kwakulomunye uJakobe kwakuloyena uJakobe uzathola sokulo Jakobe kwakuyena uJakobe akuyena umunye uJakobe lozazalo Makwakulomdala kwakuthiwa nguJakobe uzathola sokuthiwa kwakulomunye uJakobe kwakulayena uJakobe uzathola sokulomunye uJakobe Makosto akabesondela kugogo akabesondela kugogo yabatshela ngokwembali Uzekhuluma ufana omncane Prince madoda phansi khona lo vuka kodwa mengezenzo zakhe uzothi hayi kungasimdala umthimbane kanti sasiyabe singabe singobani kanti ye thula we chup wasibone bakuzezi Uyibona sesibubuzi azofanya wena manje uba instead Samushe azobiso shazape Dala kungethi musiko nje sobani my way yeah chop Once gonna learn a teacher what you can speak in Kazakh. And what is it?
pati yabo